Horas, selamat pagi Bapak Inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu pari bata bani panorang sugut nerion pasada hita ukur tamar tonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa inaugur atas. Terima kasih ma Bapa isombah kun ur nami hubamu. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nadok makop-kop hanami janah gabijo nama ibagas uhur nami guluh nami si ganop ari das kubani kulus si magirape doma ipapake ham marhite holongmu parsimada duka nami ibagas sarajaumu ase ibagas sudut nyerion patetap hampur apa pikiran nami huma ase barang ahabe si horjohonon nami tetap maranjolan bani hatamu nama pasing. Amin. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sebut nerion nabu isi sehanami marhitehon ni channel YouTube on nagabi rigapan sigano pari bata bani panorang sebut nerion hari Senin tanggal 10 Juni tahun 2022 ay matar surat bani buku Heber bindu 10 ayat 10 nama katahon senon membahin nama dia apa namar si bere-bere ulang mahalupahon nasyam ay galangan nasunaido iharosukon naibata. Bapak nang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu ibagas parguluhan ta sigano ari namarhahonaan bani hapor sayonta. Ijolom uhur ta do politik bahasa maningon do yondos kon hita guluh ta hadirion taon gabe galangan nama pasing bani naibata artinya ay ase maningon tetap do hita konsisten mangondoskon gulukta mangondoskon ganup horjatta mangondoskon haganup surat-suratta hubani naibata ase gabe galangan nama pasing maay ilobe-lobe ni naibata ay maase ibagas perpuluhan ta si ganop aripe maningon talar do ay bahasa galangan ay lang merupa ahana yondos kon hita hubani Tuhan secara materi tumang tetapi maningon do ipataridah kon hita ay marhite buah ni hapor sayonta na perlobe ay ma nininok kanayay membahin nama dia. Natutu Bapak inang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Asibuy hapini hita tetap konsisten membahin nama der ibagas parguluhan taon. Maningon do parlobe jonam ibagas uhurta. Bahasa pitah Tuhan Yesus do harohan ni haganup nama der ibagas parguluhan taon. Halani ay lang tarbahin hita membahin nama der anggo lang Tuhan Yesus namarian ibagas gulukta anggo lang tondo na pasing naman rajai ibagas urta halaniaha seng tarbahin hita namadea halani pitah kumbani nebatado hasa harohan ni namadea ibagas parguluhan taon anggo humbani dirita sendiri anggo humbani gogoh ta sendiri anggo humbani pikirat ta sendiri seng tarbahin hita mambahin nama dia ay maase anggo domma takas ibotoh kita domma jonam ibagas urta bahasa nama dia marharohan humbani nebata langadong be alasan bata ase lang mambahin nama dia ibagas parguluhan ta sigano pari napadua pun mambahin nama dia maningon duha peni ididah kita ay
bahasa sedo beban perguluhan bata halaniaha dos doai songon sada ceret aha nagabi isini aido na iusehon hubani sangkir artini ai anggo ceret ai marisi tuak na ipadarat ai matuak anggo ceret ai marisi kopi na ipadarat ai ma kopi anggo ceret ai marisi bah naliho na ipadarat ai ma bah nilah naliho sonai do humani age parguluhanta nama diardo na ihorjahon hita nama diardo na ipataridahkon hita nama diardo na igalangkon hita nama diardo na isaksihon hita marhitehon ni parguluhanta anggo haguluhanta marisihon nama diar ailang tarbahin hita isini hurta nama sampor tapi hurjon hita nama diar lang mungkin ai babainang ai maase anggo hapeni ibagas parguluhan taon mambahin nama diar ihurjahon hita nama diar ibagas guluh taon ai mahataridahani nama diar do marisi nama diar do uhur sonai age parguluhanta halani ai na padua hon maningon takas seng ongga marna loja halak na porsaya mambahen nama diar halani nama diar do namanggoki parguluhanni jana napatuluhon bapainang nelongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus ulang mahita lupa marsibere-bere halaniaha bapainang nelongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus totu ididah kita bagi duna masa ibagas parguluhan taon maragam do hapurluan ibagas pergulmitonta sigano ari tapi marhitehon ni pandido onta hajong-jonganta itongah-tongah ni dunia on maningon do hapeni ididah kita bahasa domma yondoskon na bata pasu-pasu ni hubata asin marhitehon ni ondos-ondos ni nebata ai ijai mahomani taridah ibagas parguluhanta lambin sirsir kita lambin unjah kita mar sibere-bere hubani hasomanta na totu ijon bapainang nelongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus itantang do hapor sayaunta bahasa nebata makarusukon jana man pajonangkon ibagas uhurta marsibere-bere hubani halak na marhakurangan aima galangan na iharosuhkon ni nebata tapi sonaha do kita mangida anggo marsibere-bere mahita tottu lambin roh mururi do na adong bata babainang nalongan ibagas Tuhanta Yesus Kristus aha na ginalang kontak sing anjay mangurui aha na dong bata ay maase sanggah marsibere-bere kita ubani hasomanta sanggah marsibere-bere kita ubani halak na mamurluhon sanggah marsibere-bere kita ubani halak na marhakurangan seng anjay kurangan kita halaniaha aha na ibere hita ubani hasomanta aha na edop ibere kon hita ubani halak na dop marhakurangan nebatado useng mangguki parguluhanta marhitehon ni pasu-pasuni halani ai na dua paharaon maningon tetap do idingat kita na parlobe sahali mambahin nama diar apa marsibere-bere halani galangan nasonaido yarusuhkon nebata totu maningon malas do uhurta sangga mambahin nama diar hita maningon ibagas malas nyurdo hita sangga marsibere-bere hita lang halani merasa terbeban hita lang halani merasa na tarutang kita tapi halani ibotoh kita membahayan nama dia janah marsibere-bere iharusukon nebatado ay totu sagala horja na iharusukon nebata ibagas malas nihurdo hita makorjahon ay halani rosuk tumangdo nebata bani nani horjahon ta ay amen martongko mahita
ajari ham hanami Bapa saganjang niarion ase barang aha petongon nasihol ihorcaon iranggihon hanami saganjang niarion tetap main gabe parhitian nami lahu membahen nama diar dopak hasoman nami dopak lingkungan nami sonai age dopak haganup tinoppa jana ajari ham hanami homa Bapa asil labin mangidah bahasa pasu-pasumu nadop ijalo hanami perhitian mudu homani in Tuhan ase marhiti honni aha nadong ban nami lambin unjah mahoma hanami marsi bere-bere ubani harajaunmu sonai age ubani namar hakurangan ibagas parguluhan nami ijaima isaksihon hanami ijaima ipatalar hanami bahasa maningon duha peni lang merubah-ubah kanami ibagas nama kurcahon nama diar sonai age namar si bere-bere amin. Jalo hama paso-paso kumbani Tuhan ne batata hidup nihur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong nyate ni ne bata Bapa apa persoalan ni tondoi na passing ma nama kasomani na siam haganupan amin. Oras mo ba't taganupan Bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus andohar matongon saganjang nerion gabe panorang nama diar bata laho makorjahon nama diar mambahen nama diar hubani hasomanta mambahen nama diar hubani haganupan natinoppan ini bata jana mar si bere-bere hubani harajaon ni naibata. Shalom.